lang pa chingchip pu lai te plan. Katam yang han voi tai Levituishal lung tet hinshen Joshua ka palan Ruth awang pa Samuel ni shupu pa Samuel awang pa ang palan ni shupu pa ang palan awang pa puta pangaw ni shupu pa puta pangaw Ezra Nehemiah Esther Job to lai hem tit ngaw ko ngaw lai Solomon hem Isaiah Jeremiah Yong Eshon Ezekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadiah Jonah Micah Nahum Habakkuk Zephaniah, Hagai, Zechariah, Malachi. Ala pa chingchip pu lai te plan. Matthew, Mark, Luke, John, Lampulan, Rome, awang pa Corin, Nishupu pa Corin, Galatia, Ephesia, Philippi, Colossi, awang pa Thessaloni, Nishupu pa Thessaloni, awang pa Timothy, Nishupu pa Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, awang pa Peter ni shupu pa Peter, awang pa John ni shupu pa John, lem shupu pa John, Juta ata tengay pu. Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Hagai, Zechariah, Malachi. New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelations. Thank you. Number 1. Kawang hatok katok new tau me ngopu asay limpu pa. Number 2. Kawang if Adam suko new ne lingyaki. Number 3. Adam he if ne idin pisa me ngoyaki. Number 4. Kawang tak hasi ipu pi mepu pilik halak jine if tipu kanyangki. Number 5. Pilik hapu me kawang ngau me ya. Number 6. Kawang idin pisa yung laksine wang tang song mokpa ang yaki. Thank you. Sapsi pa si ipu katate hangken me
Jisu mai etam. Gitisima me okhi yok pusi. Jisu man chong aken men bukat ta auhisi. Mary Magdalene Lipu mepu auhi yong yipusi Jisu Wang tang chin te auhi wang pushi Jisu Aken ngoyak te ngohanto Ka wang hato katok yutu mengopu asal lingkupa. Ka wang if atam sukonyu meling yuki. Adam hi if ne iden pisa me ngoyakai. Ka wang taha si ipi ne mepu pitak hang lak jine if te pu ikan yang ki piluk hang pu me kawang yang me yang kawang iben pisa yuk lak yang ne wang tang song mok pa ong yok ki Peter he John like I ahoy men me gifai pa te kim ne tampushi Nazareth Jisu Krista me apa kamu Ang may ngupu upan namin ajaw hanap ng ang tingpay kay wang dam may hanggang nguyapay katok yun may tokay anamong hanap tani halap tuman daya payo hayang tuman hanggang min awing winto ay toki tuman nuong pa hayang tuman saway saji ameng mit taba mabutuk yak hang tinne nang ang ting hengo hay miki shiwa ting hengo na amen sa muwangbo hadaw noksalana Sunday school hayimlana imanda nyang tambukia yoyo nok mangoyang lengbu activity ano project ngonang namno tambu anya ne senyu balanda ilak potumandang pongchai tambu chine se ilak pominyong faboy ayanga ayamo yumlan numana lali monggo lengbu ngiyanga taman yoonga mungmaibu numanda atau china tamnang sadung we tuman classroom ma chuma yo opportunity se yoyo nok mangoyanga online Sunday school yalak chine se ayanga atau lessons atau ke pha ngangnang opposition sadung we sha oyin oshina baitam ya apayangi matolan hayang Sunday school hayamlan numan muilan de mongmei benyong bongau yelak pa China tamnang hayamlan numan de ni pisha hayang ni jesha school man numan de alo ba assignment circular assignment mang ogalak hayang boy hat nyuini athakunda bubu khonda chadong oisha numan na mongpha wa anyo tuilinga anyo nyinga tambukhiya yamba tuman de shonbu ngiyanga yelak pa mongmei nang hayang kawang de ayang new balanda ayang hayamlanda numanda mongmei menyongbu ilak pecai ne tamnang ilak pa new balanda hato inne tamunang kawang ngau ma ya phanyanga chonglak chinese tumana Sunday school teachers lan ayang KBPK Sunday school department lan na chenga bu ni chi aboy tumana ngangnang chungmai lam lenga numan hayamlanda ado nyuini athagunda mubu khonda cha mongma kawang ngau mubu shinga ya lak chinese hebak phagayo sa ayang ato kian namno kayo sa ilak pa China tamnang awino sina sarong wisha namno painang naman muilan de ilak pa menyong fanang anya ni sa Sunday school teachers lan yoyo nyu chimo yanga hatu ki pa hepak ma chuwan ye maibu
ayang wangwe yenang bu ayang boy naman yung mong padling bu chinesa menyong fanang ayang hayam muyumlan namano shumay bu pama ayang kandang mong tabo fay yun ang mamayang okayo sa ilak pado china tamnang kawang KBBK Sunday School Department tuman moylan ilak pa moyman pa amen.